Gila Singlang Kamibo, di Pramotha Party Yakari, BJP ni Bana Romlaika. 6 family ni 16 voters BJP bo joining Hirlaika Singlang Kami ni Tongko Sanglukoro. Thangai Soika, Emre Rampodo Jamatia, Tei 30 Bagma Mondol ni Omor Jamatia, Tebo Juta Adongrok. Tebo Kokuzarka, Painai Biskang ni 13 September ni Salmario bo Haino, Gila Atharblani, Hatibo Kotor, Jugdan Soba, Klaijagnai, BJP party ni Ngui, Nei Shaka, Omor Jamatia, Tebo Shaka, Gobuni party bo, Tongoi Toneronobo, Haino, BJP bo, 13 tarik ni Salmario, program of highway, joining, Kaifenani Bagai, Lukorno, Koika, BJP party ni Bana Romna Bagai, Bio report, TTTV. भारत माता की उमर पार्टी या करे बीजेपी निर्वाचन फाइनेंस खाको भरेगा छगो उमर पार्टी या करे बीजेपी निर्वाचन फाइनेंस खाको भरेगा छगो उमर पार्टी या करे बीजेपी निर्वाचन फाइनेंस खाको भरेगा छगो वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बाबूनंद जिंदाबाद ini orang single, tak kau mana bisi bo, single mana komunikasi kalau, ini na dom tiga pagi ni di period dan flight pergi ha, kau ita orang ni sekolah putar, orang single, orang itu tiga, laju komunikasi itu tiga, nasional komunikasi itu tiga, orang single kan dengan orang umur itu, sekarang ni juga Sawinya laikan, tangsa ke samtang ni banginai, korson berkata ni banginai, korno sini terus teka, raja komi terus teka, nasional terus teka, धन्यवाद. Ya pabu, kakak ya pabu. Kebari loge, stay bicara taksana, BJP paya kom tonai gak, onnya dollar awa, samrong tonai berna koi haru, senjata toke tangsa ke tanglaya na, hani bang na, je rolai ni loge paybaji, sana ni loge oya. Usungan jotan sini apa naragu, koi naragu. Aku nukas sosial media no, nonton hambai. Ini Bharatiya Janata Party ni Bagma Mandal ni. 56 number booth kendra wa, Singlang Kami wa. Aisa Jugdan Sabha, Jugdan Sabha wa. Ini Gubung ni party, jawab ni Motha ni party ya karai. Ini Bharatiya Janata Party wa paisa, soal poribar ni, 16 butar, jengbono Bharatiya Janata Party ni Bagma Mandal ni lam sogo. Hai kena. जों कब रमन तंग 2 तारिख चिनि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब मुख्यमंत्री फाइफ्रा जे जों जॉइनिंग रमन याकला ताक जों बोर्ड लेवल बोर्ड थांगै चिनि भारतीय जनता पार्टी जॉइनिंग जुगदान सभा नालाय रमन याकला अमन प्रथम सिंगलन काबिनो जों सय फैमिली नि 16 भोटर माखा आर आगामी दिनाव जों नुगै मानाय 13 तारिख हाइने बोसों 13 तारिख आथब्ला बाजार हातिवा हाइने हाइ भोटर माखायै म थानो याकरै बीजेपी बाना रमन बागै गोबां मानो कारगबासाराव रेडि दं हामबाय